Igihugu cya Afrika y'Epfo cyahagaritse gukoresha urukingo rwa virusi ya corona rwakozwe na sosiyete AstraZeneca nyuma y'uko abashakashatsi bavumbuye ko rutakumira ubwoko bw'iyo virusi bwagaragaye mu gihugu. Amagambo yavuzwe n'umuyobozi mushya w'umuryango wa Afurika yiyunze yumvikanishije ko hari akamaro ko gukorera hamwe mu guhashya virusi ya corona no kugarura umutekano. Minisitiri w'ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko virusi nshya ya Ebola yagaragaye mu burasirazuba bw'igihugu hafi y'umujyi wa Butembo kandi ko uwayanduye yapfuye. Muri Sudani abantu amagana bari bamaze imyaka irenga 10 barahunze bari bagarutse mu bijya mu majyepfo ya Darfur nyuma y'ibitero bimaze iminsi mike bibagabwaho baribaza niba batarihuse mu gutahuka. Naho muri Tanzania ba mukerarugendo baracyakomeza ibiruhuko byabo mu kirwa cya Zanzibar kabone n'ubwo virusi ya corona n'ubwandu bwayo bikomeje kwiyongera.